Mai ka koi na ta Guikhanliu maling mai YouTube channel ge kan rei net lao mai thon liu dari asai October tarik pungu kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in Sam the call Ukrul October tarik padai Naga Women's Union ri ukrul khau nam kanai ka khau ban thauna khawri ma kan mai kai khun nun khang condolences message tina nam kanai ka khau chu sang mai nai khang sang hoi kan the October tarik kanai kum singnai na chui na padai nung tai hun phung le hong pung nam ka khau ram sang ri lat kai na ban thauna khawri gan padai thai kan chongi kum na man sai asu ri kabiu kan chongi NWU ri kabiu ba minun tani kai ta tum khang wish you law kane Naga Women's Union ri nam kanai da lat lu nai den magna peace framework how lumlau khang appeal sukani kumna kalang patba mai khang swang chin chamna akhatna sudat mai ri kai diang pani tuna sakane pui sumai khani alaw nun ri la luma na lung mai ta ka haw ba mi hun phung khani hung pung nam kanai ka khaw lungning chun bai bai bam sini nam kanai chong lungwong mai ron ri thu akhatna de tuna sakane nam kanai ka khawlat kai ba mi hai ri Naga Women's Union khang pai na ka biu mai nai the tuna sakane nam kanai ka khawlung po mai ri patik bam pusini ka khan kai thai minun ri chu sang khang salawu tuna sang hoi kane Naga Women's Union ri tangkhul tribe goi khang ka khat launa chu sang mi tai nai dat khang appeal sukane Infal October tarik padai Manipur Pradesh Congress Committee ri ukrul khau nam kanai ram sang ri lat kai kan mi khau ukrul police station khawri ban sin asut kai kan meta tan na nu ni mak mai indau kan the kumna MPCC ri mi tong lam khautai inquiry that kai khang demand su kan the MPCC President Kaisam Megha Chandra Singh ri press conference kau sakan me thailai na October tarik kanai nung hai International Day of Non-Violence timigi tiki ukrul district Manipur khau sansi me thiak pat kan metai lung hap mai indau kani tuna sakane kaganting sang na ram sang ri lat nai kung kan mi khawri October tarik kanai nung ban thauna na mansai kan padai panti tat kan chongi kumna mansai kai si rikabiu kan chongi Megha Chandra Singh ri state government apian mak mai indau na Manipur khawlat lu pat mai pum hai state force khawri bansin asut mai sa hai tadna bam thei tuna sakane police station khawri bansin asut thei tuna sarap raba mai hai asut chang tung ni supply sutong chu tuna than kane ukrul khawlat lu pat kan metai home department tong swai me dei tuna sakane state police station khaw bansin katit na nai me sini lut ti sungam lawbam thei tuna sakane ukrul town pat kan metai district authorities ri lat lu pat bam thei tu mai thai bam chong di thei tiki lat kai ni mai ta sausin ngamak na bam thei tuna sana mi tai state government tong responsibility ye tuna sakane MPCC President tai rui tangkul community khau district khau chu sang mai nai det khang karam lawo tuna sanghoi kane ukrul town hungpung le hunphung nam kanai ka khau lat gai kan metang mob ri police station gutna bansin nun tai lut sukan jonge Infal October tarik padai Former Chief Minister Okram Ibobi Singh ri Manipuri da Classical Language of India khauti ka sau kan mak mai khau pian mak mai indau na ka sinai minun ri kalam sa inthal lawo tuna sa kan the Union Cabinet ri October tarik kathum khau Classical Language Status khau Indian languages mangu Assamese Bengali Marathi Pali Khani Prakrita ti ka sau kan chonge Maharaja Lesemba Sanajauba Manipur tung MP ri Parliament khau Manipuri High Classical Language khau ti ka sau lo khang sang hoi kan chonge Okram Ibobi Singh ri Indian languages pangu the Classical Language Status khau ka sau lo kan meta nai la mai indau kani tiki Manipuri ta ti ka sau lawi thai kai ran ni chonge tuna sa kane Ibobi ri Manipuri High Classical Language ka gut khang criteria koi intang bam khot ni tuna lumgai kalam chu Manipuri High Script kani history nai millatri tuna sakane kumna Ibobi ri authorities concerned ka Manipuri High Classical Language ka ti ka zau kan mak mai lamdin inthan patlawo tuna appeal sukane Criteria goi intui na classical language status khau lau magi thai Manipur mai goi ta laukai me dei tuna sakane mi ta khau MP Sana Jawba rini Manipuri ta Indian classical language status khau lau ka zau kanmak mai ta lung hap mai indau kane Infal October tarik padai Manipur tonglat lu loi kai thai mangna ba mai lung khau coordinating body on ST demand committee ri mai tai sti hai scheduled tribes list of India khau ti ka za lo khang ka sinai mai central government authorities khau recommendation thaulo wo tuna Manipur state government khau demand ka loi na sudat kan the Manipur Press Club Infal khau press conference pam kan me khau ST demand committee's convener Waikhom Ananda ri state government ta tabui zangri asainga na recommendation thaulo magna bam tu chu tuna than kane mai tai sa ST list
khau ti ka zau khang demand suna gwangkan me khau state government ri thau sulo makna bami tuna pian mak mai indau kane mai tai community khang ST ti lau mi hai inchu mai khani ka khan kai lau nu mai demand de kalam thu mai tai community ri kuk mai azu ariu na bami tuna convener de ri sa kane mi da khau STDCM ri October tarik chiru kum singnai na chui na padai Sunday nung hai public convention tat kai khang chamrang subami kumna public convention kau hai gwang ka zau lo kai khang convener de ri ka bai kane Chandigarh October tarik padai Haryana Assembly election kum singnai na chui na padai khang public rally tat kai kan me khau Congress leader khani Lok Sabha LOP Rahul Gandhi ri BJP government tapian mak mai indau na Constitution of India hai BJP government ri su kasi lau thei tu na khoi ti kan thei rally khaute Rahul Gandhi ri kamai Bharat Jodo Yatra tatkan mai tai India kapum khau insian mai khani chun sak mai nai khang tatkan tonge khani latlu tipat gai khang suba mai government lagan khang tatkan tonge tuna sakane Kashmir khauri Kanyakumari ngan Bharat Jodo Yatra tatkan mai tai BJP ri latlu tipat gai khang bazar ka siam lau mai bam goi khotai insian mai tuang duka la lau khang tatkan tonge tuna sakane Congress ri insian mai khani lungcham mai lam satat ba mai khau BJP ri khat khata latlu tipat na India ta suba khang sutat ba mi tuna sakane India khau BJP le RSS ri constitution ta sumut khang karam ba mi tiki Congress ri ideological ri adauna tat ba mi tuna sakane BJP ri constitution ta su kasi khang karamba mai lung khau Congress ri constitution ta ngak lau khang tan ran na tan ba mi tuna sakane BJP le RSS ri jauzi karang mai chai tat ba mi tiki Congress ri jauzi karang mai nai mai bam khau chai insian mai chun sam mai nai khang tan ran na tan tat ba mi tuna sakane Haryana khau Congress party khang pot phailau na BJP tuang ngam hai lagan khang sudikho tuna sakane Guwahati October tarik padai Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam Ri State khau corruption su aman khang tanran na tatkai ba mai lung khau Languange mai case bye mai case kathum kharoi official gan thum ta naidak kanai lung khau nim kan thei October tarik kathum kum singnai na chi na padai khau Barama Police Station Vaska District khau ri Sub Inspector Suval CH Roy to mai purui Police Station campus lung khau Languange mai sian la ba mai ta nim kan thei mitung sian dai gari nim lau mai inpadat khang sian income na laba meta thai pat na nim kan chonge September tarik chui na churuk nung taini Bongai Gaon District tuang North Salmara Gaon Panchayat Secretary Rajit Care Sarkar to Maipuri bills process sukang tuna CNT meta la me sangri nim moi kan de September tarik chui na khat kum singnai na chui na padai nung tai Kamrup District how Territorial Building Subdivision PWD and NH tuang Subdivisional Office Subdo Dasri build process sukang Languange mai sienta ha mai zangri ni moi kani tuna cham deri sakane Hello pensioners Tamenglong District Pensioners Association members koi khau ti thai lo mai Q2 United Bank of India Tamenglong branch khau pensioners account la lo mai koi Punjab National Bank tong passbook lamak mai koi tarik ru na kanai October kum singnai na chi na padai lung khau photo bank account number le bank account khau hi lo mai san ti gwang mai koi tung thu Tamenglong District Pensioners Association tong president le secretary rui kasiam duang lau pni the tiki mi tang thu president secretary rui kasiam duang dat ngam makhe charai suna kasiam khang di the kabam du na photo ti gwang ngam mak sini ka zan le account number na sini ti gwang rai thu kasiam rai khang bank manager rui sabam mi khau bahap ta lau kho Tamenglong ting nai luan ban chat bu tarik pungu kum singnai na chui na padai lau thuan ting rai na ye kalan ting zin nai na ye zingbang muang na ye The Gaanphiu Mel DGM chamche subscribe sulauni mai hamethai inquiry complaint sulauni mai goirui 9612535794 khau contact sulaupu o mai ka goi na king insui ne king ama chuang launa ba mi khangta ka ngan mak na Guikhanliu maling mai YouTube channel bek tunrui nai la mai sa indau dare thadni mai ka goi na khau soyam la taw mai timik sukan diu thun ku thei